U okviru radionice Matematika života upoznajemo i zlatni presek. Sada ćemo vidjeti kako ga lako možemo nacrtati i kreirati lepa umetnička dela poznavanjem broja fi. Još od starog veka filozofi su tragali za idealnom formom. Njih su pratili arhitekte, matematičari, slikari i svi drugi kojima je bila potrebna savršena proporcija iz koje će nastati njihovo delo. Za kreiranje našeg dela koristit ćemo Fibonaccieve brojeve 1, 2, 3, 5, 8 i 13. Sve do 19. veka zlatni presek i Fibonaccijevi brojevi bili su posmatrani isključivo kao geometrijski i matematički problemi. Tada je Adolf Zeisin naučnim analizama počeo da istražuje ispoljavanje tih fenomena u različitim oblicima prirode i umetnosti. Za naš mali naučno-umetnički eksperiment crtamo pravogonik dužine 13 cm i širine 8 cm. Zatim njega delimo na kvadrat stranice 8 cm, zatim ucrtavamo kvadrat stranice 5 cm, a ispod njega delimo preostali deo na kvadrat stranice 3 cm, kvadrat stranice 2 cm i 2 kvadrata stranice dužine 1 cm. Ovaj postupak nazivamo popločavanje sa kvadratima, čije su stranice po dužini sukcesivni Fibonaccijevi brojevi. Ako međusobno podelimo dužine stranica 13 sa 8, 8 sa 5, 5 sa 3, uvek dobijamo da je odnos jednak broju fi ili približno 1,61803. Zlatni presek u prirodi uočavamo kod cvetića, jer najlepši cvetovi imaju po 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 i 89 latica. Cvetići u glavi suncokreta razmješteni su u dva niza spirala, jedna u smeru kazaljke na satu i drugi u suprotnom smeru, 21 i 34. Listovi na grani rastu u međusobnoj udaljenosti koja odgovara Fibonaccijevom nizu.
Kada bi u košnici podelili broj ženki i broj mužjaka, dobili bismo uvek broj fi. Nautilus u svojoj konstrukciji ima spirale i ako izračunamo razmeru svakog spiralnog odnosa prema sledećem, dobijamo broj fi. U starom Egiptu nalazimo zlatni presek u Keopsovim piramidama, a od Grka u Partenonu i mnogim figurama u njemu. Zlatni presek se kod čoveka nalazi, osim u proporcijama lica, ritmu otkucaja srca i još i u strukturi DNK. Proporcija zlatnog preseka predstavlja izvor savršene lepote. Mali istraživači u svojim kućnim laboratorijama mogu da kreiraju i svoja lična umetnička dela korišćenjem zlatnog preseka. Pa prionite na bojice. Na samom kraju radionice spomenut ćemo i zlatni presek u muzici. Naučnici 20. i 21. veka su po uzoru na Zeisinga nastavili sa izučavanjem zlatnog preseka i Fibonaccijevog niza i tako utvrdili da princip te proporcije, odnosno numeričkog niza, reguliše izuzetno veliki broj različitih odnosa u svetu oko nas. Najpoznatiji italijanski stvaralac violina, Antonio Stradivari, koristio je zlatni presek pri izradi svojih instrumenata. Ruski kompozitor Sebanev je rekao da se genijalna dela velikih kompozitora razlikuju najviše po procentu zastupljenosti zlatnog preseka. Beethoven i Haydn su u 97% svojih kompozicija koristili zlatni presek. Arsenski u 95%, Chopin 92%, Mozart i Schubert 91%.
Otkrio je također da se u Chopinovim etidama nalazi 154 zlatna preseka.